فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نی بوارو بنوش و سرد بکوتی چما نی اگا تو دید کجام یک مردمی گوڑ بگوش کے بیشک من قول و قرار کتک گو رحمانا روچک دارگے نی ہیچ وڑا من حبر نکنا مروچی گو ہیچ انسانا لہتیا صومن بمعنى صمتن کتک کہ مریم مردمہ پا اشارہ بگوش گو کہ من گو اللہ پاکا حبر نکنگے قول و قرار کتک پامیشہ من گو کس حبر نکنا لہتیا صوم بمعنى روچگے کتک وا گوشند کہ آنی شریعت تہا روچک دارو کے سرا فرض زد کے آنا کے نان بوارت و نا کے حبر بکت بلکہ چھ دوئے نا روچک بی تفسیر ابن کثیر.